Gili thingnai chana lo thir thin tu te chi bai ule video YouTube video hi zathum somha vel ka upload to a heng zinga zathum vel hi hemi hrisel na lampang vekhi ani a heng te en chuanin lokpui ka be se ya abik takin khopui ni lo thingtlang kil khor a omte doctor ron mai turon omlo na te le damdoi ta po le mai tur omlo na te heng muna omti hianin an chhor tangkai zok an chhor tangkai nge ka be se ni tu tum chu tangse chungcha hin soila tangse hi chicken pox ti hi nia tangse hi virus sikhat varicella zoster virus wangalo omani a nau pang kumsong pani nuailamin an veitlang pui a puitlingin an vei chuan nau pang ain an tuana zok fo ani malai chuan an hluar tak mai ni a avena vaccine an siam chu anu hi chuanin atlem po hle ani naw pangin tangse an ve hianin then khat chuanin an hriat a thazama henat na hi hian hrik hianin bu khuara amu hil ti mai ati khana re awangwanga an lo upat nu taksa alo chaklo una te hian khami natna virus kha alo har chuak ti mayang kha alo chuak le a kha om velang te pun alo lang chuak le thei bokani tangse dat de hi in kai son o sam tak mai ni a hemi kan chil per kan khuwa atanga kan chil per te ha chewa atanga chil per te hemi taksa alo dur a khami alo ke khoi atang te khanin in kai chon the ni a anat na hrik taksa alu atanga kar ni thum vela anat na lang chuak thina taksa alo lan chua ma ni ni vela hianin khosik te luna te choi tui lo na le pum nuam lo te hom thina heta tang hian in kai chon hol sam in a thei thina ni zun thum na na nei le te hemi taksa in dat na dole thena khol chaklo immune system chaklo te HIV rik pai te hedeng te hianin tangse hi an to da bek thina alo lan chu do la hianin hemi cheta kan seiba ka khanin ka chung dur le bol te lo oma taksa chawna te lo oma vun te lo thaka emin taksa te lo khama taksa te porol ve thum thei ani taksa bol sendeu tiak alo oma hei hi alo dura achua khan tui hnang ami fing te polo om thin ni ni atanga nili nuwa khir mi te polo in siam thina khir a in siam zo vek nu hi chuanin a in kai chon thei to lo ani nu naw pa in ami tangse hi ve chuan nau te a satna a thlen ve theya nau te than thalo te ami alu te po ani tur a te mitlam har satna te nau te thuak thatona te po kha a thlen thei ani tangse hi emi amal ringot hi chuan natna hlom tak po ni lova natna dangin natlak buak lo chuanin course aneya khana course ka zo chuan ama po dam bele mai thin in kai chona vol awangin aveite hi da ranam poimo sikul na pangin ve chuan sikul kaltir lo kha poimo ani anatna alolon chodana zirin enkol ani bera he symptomatic treatment anti MB number thum pek te le saisiak tuya bual te hianin omzia hian ei vak lo hemi antiviral dam doi kan ti te po hianin ati dam mak chuang lova anasa tur ero ati zia om theya anat hun chung te ati toy the boka tangse ve na vaccine la lawa chuan hemi antiviral dam doi hi pek hi poimo tangse ve to chuanin an ve non lo tlang pui boka hemi antiviral dam doi acyclovir kan ti hi hemi taksa avun bol hemi bulbol hemi lo lan atanga da ka sob ni pali chunga pek hi poimo hemi chunga kan pek hian athok thabi ka thok changbi kani tangse hi enkol that lo chuan hemi natna hrik bacteria yatlak buak theya hi secondary bacterial infection anti hetianga hian antibiotic pek thelangai thin
tianga pek lo chuanin mitna te vunpan te mitil muvung an di te ruchuk tu na te pneumonia te emi thuak tuam tu har vung le na an ti mai meningitis khang te ka thlen thina hemi thin le thuak a khoi poi the wangin naupang tangse ve te hi hemi na chhona pakhat aspirin hi pek lo a himani in lama po he an kol ve theya hemi vitamin E riak hi kan noi hianin hemi anua serlu omte po hi are ma theya khoizu te po tha a wan nim na hi rot som ila khakha tidiak ila te po hi abol la ya khanin noi ila dakar khatwela mote che ila ante po kha aji oma hemi vun thakhi kanin hi apil lo nan kutin te po hi hlep ila atha tuan tuiril tlak chamna te om lo nan hemi tuiri lampang te pek tama tha a hemi tam takhianin MB number thum kan ti mai te hi ko chunga rik lutura ve kan ti a pek an chinga ama ro chu khatiang kha ani chuang lova MB number 3 hi sulfa tel na chi ni a heng te huat the ani a side effects dang te po a oma ni chenda kan soi to ang khanin emi secondary bacterial infection kan ti mai na hrik ina tlak bok tel chuanin antibiotic dang thatak tak pek tu rom to a MB hi pek atul to lowani tuan coconut oil te po hianin hemi aser lo om tu te po kha atizia om theya in lavender oil te le tea tree oil di te heng te hi online atagin acha the a heng te hianin kami athak te le ana te po kha atizia om the ni vitamin A pek te po tha a in vitamin C hianin kami kan immune system taksavein tu khol at zaka hei hianin azual tur te po kha ati zia om theya he ba ka hian echinacea anti a mizoram amlo mai thei online tenga cha theyang heng te he ba ka purun war te so thing te heng te hi po hianin immune system ati chak theya anat na ti zia om theya anat hun chung te po kha ati reilo the ani aloe vera gel hoi te po tha a athak ti zi om nan calamine lotion lakto calamine lotion na oma enta po hian ati zia om theya in cetirizine te levocetirizine te po heng te po hian athak achok the ni he ba ka hianin soda hi man dan oma tuilum bucket khata hianin soda mi no chan ve yela mo hi tella he te hianin inbual atha a he te hianin athak te potizia oma atidam ma a emi adur lo om te po kha ati ro ma ani in tangse nei chuanin hemi chotha eite po kha poimo a e ba ka hianin thil mom le mui mer te po insu pa poimo ani khang kha tangse chungcha kan soi thei tlem chu ti te se